Minista wa winzi wa Mavia Lato na munyanyae wa utalii Peninah Malonza nimathoka Kiangini ila Kathonzweni kauntini ya Makueni wala Mavia makopa manakwatikanie na maikiithya Mavia ana Lato kisioni indi ila yivo mbingi ni kopa ila inenzawaa nzia itailite Maminista eli ala mekwatianiite na ngavana wa kaunti ya Mutula Kilonzo Jnr nimasya kana silikali ya kati yoselela kwikia metala misio ya winzi wa Mavia kwanzia ila ikutethya mwene musi ula Lato kukwatikaniite na kisioki cha Kiangini chonthe. Caleb Chalo ni wa Mutunga. Minista Kenya maundoni mothui wanthe Salim Mvurya ni wenda wenzi wothui wanthe ula wivathukana na meo kanolote mwitikilye ungamwe. Mvurya nena teto ikavindane kala wathoka Makueni wodini ya Kathonzweni Kiangini kisioni cha chunu na vala vanenza wothui wanthe Muthemba wa kopa ni amumandu ala manatumite chati kukenga mwene kitheka. Mvurya ni wakatha silikali wa kaunti kwa kuungamya wenzi wa kopa kisioni na vala watangasa kana silikali ni avinga wenzi usu ngina ukunikeliotwa ewe na mawala nyomeo makwenza kopa vachunu meki weku akiweta kana silikali ikithya kana itheka kala meva famuna enenthe kisioni ni matethe kana wenzi wa kopa. Kuna ukanda mzima ambao unashika hapa Makueni na Kitui, kuna madini yanaitwa kopa. Ukiona hizi stima inapatikana mzuri ni kwa sababu kuna waya za stima ambayo inatengenezwa na hiyo kopa, hata kwa redio na nyingine, na hayo madini yanapatikana hapa kwenu. Kama umeona jiwe iko blue hapo, usione kama iliharibika. Hiyo ni mali. Na ndio maana mwenye kuchimba hapa alikuwa anatapeli family na $100,000 ili aruhusiwe kubeba mali. Na ndio maana hii sasa, kwa sababu ilifanywa kinyume cha sheria, gavana na timu yako asanteni, mulifunga. Lakini katibu hii itaendelea kufungwa. Uneni wake ukikwatwa mbau ni minista wa utalii na namusyaithakane mwandu Peninah Malonza la meatianie famuna gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jnr na alama athuthya enenthe maikakengwe kuthosya ithekasyo. Mwani wene azia ano nimeona sasa itheka isi nyumona iteke ani kumia mbesa na kwa sababu kuna matapeli dunia hii wenye wanamulika mpaka wanaona ile ya chini, wanamulika wakija hapa, hata huyu alikuwa afadhali ya kununua hiyo sehemu. Wengine anakuja anakuambia nataka mahali pa kuishi, ni kwa sababu amemulika akaona kitu anakuja kukuhamisha. Kwa hivyo ndugu zangu, tuwe macho. Huu si wakati wa kuuza vichaka. Wakati tunafunga hii hatujui pale kwa ndugu yetu pale juu kuna nini. Umesikia madini ni 12. Hii ni moja tu. Hatujui hiyo ingine iko pande gani. Kukwatikana kwa uthiu wanthe na ulaingi ukwatikanie kuya kathekane mutito wa ndei kweta wikwatyo mo kwa enenthe maisione ina ila syithasi mbumu kati wa mauthi manthe ala makwatikanie va Kiangini mbene kopa ila yivo kwa wingi manganese, iron ore kana chuma kuma kuwene kaunti yonthe kiwetekana kana yina mithembe 12 yothui wanthe. Caleb Chalo, Mutongo TV, vilingi wa mauvu, kaunti ya Makueni.